Bok, ja sam Barabara. Benvenuti a sam počela miješati. Ajde, budem probala ponovo. Ciao a tutti, io sono Barabara. Benvenuti alla nostra scuola di lingue... Ne mogu ja to... Ja ne mogu to... Nataša, ja ne mogu to... Samo te smijehove staviti. Nataša, ja ne mogu to... Ajde još jednom na talijanskom. Na talijanskom bar to ti je materinski jezik, a njega više ne znaš gotovo je. Ja ne znam više to, perché više ne znam jedan je. Ciao a tutti, io sono Barabara, sono italiana e vorrei darvi il benvenuto alla scuola di lingue straniere Enbe a Zagabria. Super je bilo. Ja to ti ne mogu Ovo je super. Ja te to ne mogu da. Ti moraš nekako pripustiti. Ne, već jesi, dobro. Ajme mene koma. Ok, ovo sve reži, ok. Pozdrav svima, ja sam Barabara i želim vam dobrodošlicu u školu stranih jezika Enbe. Može da? Čekaj da napravim jednu pauzu. Nadaš da to ne mogu. Prvi put tak nešto radi. Prvi put. To samo za tebe, da nije za tebe, ja nikad ne bi. Ciao a tutti, io sono Barabara. Vorrei darvi il benvenuto alla scuola di lingue straniere Enbe a Zagabria. Katastrofa. Meni se ne sviđa ovo uopće, ja ne mogu to napraviti, Nataša. Ne. Hello everybody, I'm Barabara and I would like to welcome you to Enbe Not Yet Another Language School in Zagreb. Može ići. Isto se možemo ići sve. Ok, a sad kaj? Na hrvatskom? Irašajmasu. Irašajmasu. Kaj je to za jezik? Kaj je to za jezik? Nihongo desu. Irašajmasu. Kak? Irašajmasu. Ok, pod naslove imate na stranicu 777. Ok, ovo sve reži.